paralok rawon te kita badon cakatan Eastern West Kavil District kamtam hakitan Mairang te sengabha namar ba kanek away ka notice kwai khabam kabare lai sai ka si nyo 3 September aljar posau hakaba ka dor tiket kolong tang san spa tingka shiru yang we kwai henry pinyo ek price ka bading ka hadu san pau hajar tingka ka ba ar pau hajar ka balai chu pau hajar ka ba sau san hajar bat ki don consolation price hadu ar pau teli mar hajar tingka rek e ka bang ko apan tip sapi namar ba ki paralok rawon ki bawan bu jaka menta ka si hapo Tiehpdang haja Mairang te kilo gi baduna shabab palat te ngakarpat lane ngayawer ki paralok rawon ki bakwa bana cimenta yak ne je ko kwai khabam te salej no hati pedang lasai ke ngidang step nomor ka je ko kwai kha ka stang kandai baji men step te salej no dang kloi shwa kata bana cimenta yak ne je ko kwai khabam hati pedang san spa tingka pinyo e san pau hajar tingka bat ka don ka lok ki dru hak te sngi lasai ke sngi chi spa tingka ka we lane chi spa tingka shitikan te pinyo ka price ka ban kong hadu chilak tingka ka ar pau hajar ka balai chi pau hajar bat ka basau san hajar en penil kai lak ya ka lok ki dru hak apor ar steng janmet te kan ne ka jingker pat jong ngai kini ki parlok rawon ki badon caktan west Eastern West kamta makatan Mairang subha mana cimenta yak ne je ko kwai khabam hapo Tiehpdang hajan Mairang hakaba san spa tingka pinyo e ka san pau hajar tingka te selain no step dang step hashwa ka pos tang kwai kendai bejim step te kene je ko kwai kan stang be kendai bejim step hadu lai beje janmet te selet khnang kene ka video ko bang apan EP ka de video ha ba kinong pnya cilatan ani laring namar ba ka jingduna palat ki parlok rawon ki ban cimenta yak ne je ko kwai khabam ha kene ka pung hati pedang Mairang Vamos.